Ibihe byiza nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, reka twongeye tubasuhuze, twizere ko mwaramutse neza ndetse mwaraye neza. Nitwa Ruben Masengesho, nje kubagezaho amakuru agezweho nk'ibisanzwe. Turaza kubabwira ko mu karere ka Nyamasheke umwana wari umaze amasaha 11 abuze yasanzwe mu bwiherero akiri muzima. Mu karere ka Rutsiro turaza kubabwira ko umugore basanzwe mu nzu amanitse mu mugozi n'umwana byagaragajwe ko yari yiyahuye. Mu karere ka Gatsibo Kivumbi yasanzwe mu muferege yapfuye, hakekwa ko inzoga yabaye nyirabayazana. Turaza kureba naho uko bihagaze. Turaza kubabwira ko kandi iyo leta idashyira nkunganire muri mazutu, litiro yari kugera ku 3581 mu mafaranga y'u Rwanda. Hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko Uburundi bwahamagaje ambasaderi Njebarikanuye nyuma yo kuganira na mushiki wabo ibyemezo bya Trump ku bimukira bava mu bihugu 39 byateshejwe agaciro. Nabyo turaza kubirera hamwe tubabwire uko bihagaze. Izo nizo ngingo tugiye kwibandaho, reka tuza amakuru yacu tuyarambura. Amakuru yacu reka tuyarambe tuhere mu karere ka Rutsiro, tubabwire ko umugore wasanzwe mu nzu amanitse mu mugozi n'umwana byagaragajwe ko yari yiyahuye. Polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Iburengerazuba yatangaje ko iri gukora iperereza ku cyateye uyu mugore wo mu karere ka Rutsiro kwiyahura yimanitse mu mugozi. Ibi byabereye mu murenge wa Mushonyi, akagari ka Rurara, mu mudugudu wa Kaboneye saa moya z'igitondo kuwa gatandatu tariki ya 6 Kamena 2026. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Sylvestre Twajamahoro yabwiye igihe ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko uyu mugore ari we wiyahuye yimanitse mu mugozi. Yagize ati iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko uriya mubyeyi yiyahuye akoresheje umugozi kandi icyabimuteye ntikiramenyekana. Iperereza riracyakomeje. Amakuru igihe yamenye nuko nyakwigendera yasanzwe amanitse mu mugozi mu cyumba ahetse umwana. Uyu mugore yaramaze igihe yarataye umugabo, gusa yashize iminsi mike agarutse muri urwo rugo. Dukomereze mu karere ka Nyamasheke tubabwire ko umwana wari umaze amasaha 11 abuze yasanzwe mu bwiherero akiri muzima. Nyuma yuko umwana w'imyaka 2 n'amezi 8 asanzwe mu bwiherero yafungiranywemo, ku bw'amahirwe agakurwamo ari muzima, ari kwitabwaho n'abaganga ku bitaro bya Bushenge. Abantu 5 bo mu kagari ka Mariba, umurenge wa Nyabitekeri, akarere ka Nyamasheke batawe muri yombi mu rwego rw'iperereza. Se w'uyu mwana witwa Fungaroho Gaston utuye mu mudugudu wa Gakoma, akagari ka Mariba, akaba mutwara sibo, yabwiye Imvaho Nshya ko mu masaha 3 n'igice z'igitondo ku itariki ya 4 Kamena 2026 yari ari kumwe n'uyu mwana mu rugo, nyina adahari. Abona umwana agiye asanga abandi bana burungano rwe barimo abamukuru we, abamurumuna we ndetse n'abamwishywa we ngo bakine berekeza ku isantere y'ubucuruzi ya Gafuba aturiye. Avuga ko nyuma y'iminota 40 yabonye aba bana bandi bagaruka, ababaza aho uwe aherereye, bamubwira ko batajyanye. Yagize impungenge ajya kumureba kuri iyo santere y'ubucuruzi, ahura n'umuntu wamubwiye ko yabonye uwo mwana ari kumwe n'undi wo mu kigero cye kuri iyo santere y'ubucuruzi, ariko atamenye aho berekeje. Nyuma bigeze mu masaha y'isa 7 n'igice z'amanywa, umwana akomeje kubura n'abagiye gushakira ku Kivu bavuga ko batamubonye. Bakomeje gushakishiriza aho bakeka hose baraheba. Bigeze mu masaha y'isa 11 z'umugoroba nta kanunu, abaturage, ubuyobozi bw'umurenge wa Nyabitekeri n'inzego z'umutekano bafata umwanzuro wo gushakira mu nzu zose ziri hafi aho no mu bwiherero bw'abaturage. Yagize ati nk'umuntu wabwiwe ko umwana wanjye yakiniraga kuri iyi santere y'ubucuruzi hakaba hari ubwiherero busa n'ubuhora bufunze bw'uwitwa Havugimana Theodore uhacururiza, bufungurwa rimwe na rimwe bitewe n'umukiriya ushaka kujyamo, umutima wamaze kuhashakira. Byongeye hati byari bigeze mu masaha y'isa 2 z'ijoro, mwaka urufunguzo ndafungura, nari mfite igitoje kinini nkimurikamo, mbonamo aryamyemo asinziriye. Nahise mbwira bamfashaga kumushakisha ko mubonye ubwiherero turabusenya tumukuramo ku bw'amahirwe yari akiri muzima. Avuga ko yakangutse ari uko yumva basenya ubwo bwiherero bwa metero 12 bwakoreshwaga
bamuzamuye basanga asite mu bwiherero yamutwitse agahanga, amaguru n'amaboko, bamujyana ku kigo nderabuzima cya Mukoma ahabwa ubutabazi bw'ibanze, ahita yoherezwa ku bitaro bya Bushenge aho arwariye. Fungaroho komeza avuga ko batanu bahise bafatwa barimo nyiri ubwo bwiherero avuga Imana Theodori wari unabitse urwo rufunguzo, wo bafatanyije ubwo bwiherero bacuruzanya witwa Karangwa Tade, Rwabarinda Theophile nyiri gikari abajya muri ubwo bwiherero bacamo, Mukashyaka Diane ucururiza mu muryango urebana n'umuryango bikekwa ko uwo mwana yafatiwemo n'uwamuguriye bombo mbere yuko abura, hanafatwa Habimana Simone Bahimba Kimotaro. Yagize ati uyu Habimana Simone niwe nkeka kuko twari dusanzwe dufitanye amakimbirane aturuka ku nka yigeze kuragizwa n'umuntu, uwayimuragije aza kuyimwaka. Habimana avuga ko nabigizemo uruhare, anambwira ko inka mwimishije itazagenda ubusa, hakaba n'abamubonye agurira umwana bombo mbere yo kubura. Yongeyeho ati nubwo nagize amahirwe umwana wanjye agakurwa mu bwiherero ari muzima n'abaganga bari kumwitaho mu bitaro bya Bushenge, bambwira ko ibibazo yari yagize bigenda bikemuka. Ndasaba ko iperereza ryimbitse ryakorwa tukamenya mu by'ukuri uwabikoze n'icyo yaragamije, n'urwikekwe rukavaho n'abaturage bakava mu rujijo rw'uwajugunyemo umwana akongera agakinga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabitekeri Harerimana Naftali yemeje itabwa muri yombi ry'abo bantu batanu mu rwego rw'iperereza. Yanasabye kwirinda guhohotera abana kuko ari ubuhemu, ahubwo buri wese akwiye kurengera umwana aho kumuhohotera. Dukomeze mu karere ka Gatsibo aho havugwa inkuru y'utwa Kivumbi wasanzwe mu muferege yapfuye, hagakekwa ko yaba yazize inzoga yanyoye. Kivumbi Jean Bosco wari utuye mu karere ka Gatsibo mu gitondo cyo kuwa gatandatu bamusanze iruhande rw'umuhanda yapfuye, bakeka ko yatsikiye mu muferege, ariko iruhande rw'umurambo we bahasanze inzoga iri mu kajerekani. Umurambo wa Kivumbi Jean Bosco wari ufite imyaka 32 wabonetse mu mudugudu wa Kinyange, akagari ka Rubungo mu murenge wa Gitoki mu rukerera rwo kuwa gatandatu tariki ya 6 Kamena 2026. Amakuru atangwa n'abaturage avuga ko Kivumbi yaguye mu muferege arapfa. Abaturage bagakeka ko ashobora kuba yaguye mu muferege mu ijoro kubera ko hatabonaga kubera ibura ry'umuriro ryabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu. Nta muturage wamubonye mu ijoro, ahubwo abaturage bamubonye nabazindutse mu rukerera. Bamwe mu baturage bavuga ko uwo muturage ashobora kuba yaguye mu muferege ataha, abandi bakavuga ko kugwa byaturutse ku kuba yari yanyweye inzoga, mu gihe hari abavuga ko ashobora kuba yanyereye bitewe no kutabona kubera ko hatabonaga, ariko bakanavuga ko iruhande rwe bahasanze akajerekani karimo inzoga gateretse. Abaturage bamubonye bavuga ko nta bikomere bamubonanye ku mubiri, akaba ariyo mpamvu bakeka ko yaguye anyereye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitoki Furaha Frank aganira na Ukweli Times yemeje ko umurambo wa Kivumbi Jean Bosco wabonetse mu rukerera, ariko icyamwishe kizamenyekana nyuma y'isuzumwa ry'umurambo we. Yagize ati ibyabaye twabimenye nk'uko ubivuze mu rukerera rw'uyu munsi, batubwiye ko hari umuturage babonye, twagiyeyo dusanga yapfuye. Akomeza avuga ko icyo basanze yari afite ari akajerekani karimo inzoga, haje gufatwa umwanzuro ko ajyanwa ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo hamenyekane icyaba cyamwishe. Iyo leta idashyira nkunganire muri mazutu, litiro yari kugera ku bihumbi 3,500 n'amafaranga 81 mu mafaranga y'u Rwanda. Ntibyatangajwe na Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yatangaje ko iyo leta idashyira nkunganire ku giciro cya mazutu, litiro imwe yari kugera ku mafaranga 3,500 n'amafaranga 81 mu mafaranga y'u Rwanda, aho ku bihumbi 2,927 mu mafaranga y'u Rwanda yatangajwe n'urwego ngenzuramikorere RURA. Yarigarutseho kuri uyu wa gatandatu mu kiganiro n'itangazamakuru kibanze ku ishusho rusange y'ubukungu bw'u Rwanda n'ingaruka z'ibibazo byo mu burasirazuba bwo hagati ku bukungu bw'igihugu. Yagize ati ibiciro bya mazutu byazamutseho amafaranga 700 bitewe n'izamuka ry'ibiciro ku isoko mpuzamahanga. Icyakora muri kiriya giciro cyatangajwe harimo nkunganire ya leta ingana na 18.26%.
yakomeje avuga ko iyo nkunganire ariyo yatumye litiro ya mazutu itagera ku bihumbi 3,581 amafaranga y'u Rwanda. Kuwa gatanu Kamena 2026 Rura yatangaje ko guhera kuwa gatandatu Kamena 2026 igiciro cya lisansi kitagomba kugera kurenga amafaranga 2,938 amafaranga y'u Rwanda kuri litiro, mu gihe mazutu itagomba kurenga 2,920 amafaranga y'u Rwanda kuri litiro. Kuva muri Werurwe 2026 igiciro cya lisansi cyazamutse hafi 47.7% kiva ku mafaranga 1,989 amafaranga y'u Rwanda kuri litiro kigera ku mafaranga 2,938 amafaranga y'u Rwanda kiriho ubu muri Kamena. Mazutu yazamutseho 50.3% iva ku mafaranga 1,948 amafaranga y'u Rwanda kuri litiro yariho muri Werurwe igera ku mafaranga 2,927 amafaranga y'u Rwanda iriho ubu. Bigaragaza ko mazutu ariyo yazamutse cyane ugereranyije na lisansi, cyane hagati ya Mata na Kamena, aho yavuye ku 2,000 n'amafaranga 150 mu mafaranga y'u Rwanda igera ku 2,928 mu mafaranga y'u Rwanda kuri litiro. Lisansi yo kuva ku wa 17 Mata kugeza ku wa gatandatu Kamena yagumye ku mafaranga 2,938 mu mafaranga y'u Rwanda kuri litiro. Dr Nsengiyumva yavuze ko leta izakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bidahungabanya cyane imibereho y'abaturage. Yongeyeho ko ku giciro cya lisansi isanzwe leta yahisemo kukigumisha aho igiciro nyine cyari kiri nyuma yo gusuzuma ingaruka izamuka ryacyo ryagira ku bukungu. Minisitiri w'Intebe yavuze kandi ko guverinoma izakomeza gushyira nkunganire mu ngendo zitwara abantu mu buryo bwa rusange kugira ngo ibiciro bitazamuka. Yatanze urugero rw'umugenzi uva Nyabugogo hajya Musanze, avuga ko yari kuba yishyura 4,281 amafaranga y'u Rwanda hatarimo nkunganire, ariko kubera ubufasha bwa leta azakomeza kwishyura 3,821 amafaranga y'u Rwanda. Bisobanuye ko leta imwishyura 460 mu mafaranga y'u Rwanda. Minisitiri w'Intebe yashimangiye ko u Rwanda rwiteguye gukomeza gutanga nkunganire mu byerekeye ubuhinzi, haba ku ifumbire, ibikorwa byo kuhira n'ibindi, kugira ngo uru rwego rutazagirwaho ingaruka zikomeye n'ibibazo by'ubukungu byugarije isi. Yahamije ko n'ibindi bibazo biza bitunguranye hari uburyo bwo guhangana nabyo. Tujyanze Rwanda tutangirire kuri iyi nkuru ivuga yuko ibyemezo bya Trump kubimukira bava mu bihugu 39 byateshejwe agaciro. Umucamanza wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ko ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bwanyuranyije n'amategeko igihe bwakomeraga abimukira bakomoka mu bihugu 39. Ku wa gatanu Kamena 2026 uyu mucamanza wo muri leta ya Rhode Island John McConnell yemeje ko urwego rwa Amerika rushinzwe ubwene gihugu n'abinjira n'abasohoka rwashyizeho uruhererekane rwa politike zambura uburenganzira abanyamahanga bakomoka mu bihugu byo muri Afurika na Aziya. Iki cyemezo cyafashwe mu minsi Sena ya Amerika yemerejeho umushinga wo gutanga amafaranga yo gushyigikira gahunda ya Trump yo gukaza ingamba zo gukumira abimukira badafitiye ibyangombwa. Ibyo bikaba byateje impaka nyinshi. Muri Mutarama 2025 Perezida Trump yashyize umukono ku iteka avuga ko rigamije kurinda Leta Zunze Ubumwe za Amerika iterabwoba n'abanyamahanga n'ibindi byahungabanya umutekano w'igihugu n'umutekano rusange. Perezida Trump yasobanuye ko iri tegeko ryari rigamije kurinda abanyamerika ibitero by'iterabwoba, ingengabitekerezo ndetse n'urwango bituruka mu bantu bava mu mahanga. Amakuru yacu katuyasoreze mu Burundi, tubabwire ko u Burundi bwahamagaje ambasaderi Njebarikanuye nyuma yo kuganira na mushiki wabo. Guverinoma y'u Burundi yahamagaje mu gihugu ambasaderi wayo mu Bufaransa Space Caritas Njebarikanuye nyuma y'iminsi 2 gusa yakiriwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OEF Louise Mushikiwabo. Kuwa kabiri tariki ya 2 Kamena nibwo uriya mu diplomate yakiriwe i Paris na Mushikiwabo amushyikiriza impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cye
muri uriya muryango. Ubuyobozi bw'u Burundi mu ibaruwa yo kuwa 3 Kamena 2026 yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Edouard Bizimana yasabye Njebarikanuye guhita asubira i Bujumbura vuba na bwangu kugira ngo agezweho ubutumwa bwihutirwa bumureba. OIF mu butumwa yashyize ku rubuga rwayo kuwa kabiri yavuze ko Ambasaderi Njebarikanuye ari nawe uhagarariye Perezida w'u Burundi mu nama ihoraho ya Francophonie yashyikirije mushiki wabo impapuro zimwemerera gukora uwo murimo. Uriya muryango wunzemo ko ibiganiro hagati ya Ambasaderi w'u Burundi na mushiki wabo byibanze ku buryo bwo guteza imbere ubufatanye bushingiye ku byihutirwa igihugu cy'u Burundi kihaye ndetse na gahunda za Francophonie cyane cyane mu nzego zo guteza imbere gusoma no kwandika no kwimakaza uburinganire hagati y'abagabo n'abagore. Gitega cyangwa se ubuyobozi bw'u Burundi bwahamagaje uriya mu diplomate mu gihe umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi umaze imyaka myinshi urimo agatotsi. Mu myaka yashize Kigali na Gitega byagiye bishinjanya ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu gihe Burundi bwakomeje kwegera Repubulika Demokarasi ya Kongo, igihugu gisanzwe gifitanye amakimbirane n'u Rwanda kubera ibibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwacyo. Inshuti bakunzi ba HPTV Rwanda naha dusoreje amakuru yaragezweho muri aya masaha. Tubashimira kuba mwayakurikiye. Nge nitwa Ruben Masengesho, mukomeze kugira ibihe byiza.